Di ya orang tadi si ora mau di duit mainan. Orang ide rumah ya orang jailan si Yunus. Ayo. Nah iya orang guys di tulisan tukang nah. Selamat Anda terkena prank. Terus eta kumaha carana ngaprank? Kieu kayak manehna kan sok liwat kan dieu nanya kayak kurang tunda duit di dieu kurang api-api ngobrol jeung mana gitu duaan kurang api-api teh nyaho. Tah, boleh tah. Ayo orang jailan mah. Ci itu budak duaan wae kernaon ya? Meni parokus. Oh, mana sih tuh datang-datang si Mus teh? Godeng suan datang tuh gini aja cek kurang ya gede yuk guys cicing ya Ci ayo duit ya. Parokus wae. Wae sedang teh. Cek karena sih kita meni parokus tadi. Dek kumaha carana nyokot duit ieu budak ieu supaya marangkat na dua-duana tapi aya si duit nama kedeula weh bising kanyaon ieu nyokotna. tuan atuh mana selket wae di dieu kos korong Orang PW di dieu. harurin Mas, itu di itu atuh lah seleket wae orang pugu PW di dieu. Heueuh po orang kan boga duit 10.000 di kantong. Berikan lah. Ya, Don. Deal. Ayeuna mah kumaha ku urang lamun dibere duit ya goceng ewang. Ya kerjajan. boleh ya Nyarian nya. mana Aing keur boga duit we rezeki ya. Nah, ayeuna geus ayo di jajan. sering-sering ya Nya. ya bahaya nih akan tadi banyak kucing lagi Nah, marangkat oge budak teh. Baiklah, rugi 10.000 mah. Aing boga 80.000. Wah, asli pisan nih duitna. Lumayan aing cair ya 80.000. Nah, 1.000 ya aing bisa kabur ayeuna mah. Aing cuma ulin kadinya ge menang 80.000. Ci anjir suwe aing duh. Selamat Anda terkena prank. Maafnya. Ci anjir. Berarti aing rugi 10.000. Suwe tadina untung. Untung 80 anjing. Tadina aja kembali jinggo. Gimana tuh jinggo konde? Yunus. Mana? Aler tadi suwe orang manggil duit 100.000. Apa sih? Jadinya ang jadi rugi 10.000. Orang ada diberikan kemana? 1.000 lain. Lebih deket orang? Anjing, buku pembaturan sih. Cak dong doang.